نجتمع في بيت من بيوت الله ونتحدث فيما يتعلق في أمور ديننا. اليوم إن شاء الله ونذكر الله كما ينبغي، وقد اجتمعنا، ولكن أريد أن نخبركم يعني البرنامج الذي سيكون في هذه الليلة. يعني تدور المحاضرة إن شاء الله كلمة الافتتاح، يعني نودي أحدا من أبنائنا لكي يقرأ لنا آية من آيات القرآن الحكيم، ألا وهو يعني إبراهيم بن أبو بكر با. ثانيا المحاضر يعني الذي يتحدث لنا في هذا المكان هو يكون إن شاء الله الأخ الفاضل الحاج أستاذ محمد صالح با، الذي قام من منطقة ليس. ثالثا الموضوع الذي هو يتحدث لنا في هذا المكان وفي هذه الساعة هو يتحدث لنا أسرات الساعة والساعة. رابعا كما فهمتم أمير الجلسة هو يكون أنا الذي يعني أتحدث أمامكم سهون بني. خامسا يعني إذا انتهى يعني المحاضرة إن شاء الله سنؤتي أستاذ سعيد سو قيد 5 دقائق كلمات إن شاء الله. يعني وإذا انتهى ذلك يعني نؤتي الميكروفون المسائك، يعني إن شاء الله. وقبل ذلك ونرسل واحد منا لكي يتجول ويسأل يعني المسائل، يعني الذي يريد أن يسأل وهو يكتب. وأخيرا الدعاء إن شاء الله. يعني المحاضرة يكون يعني الساعة فقط إن شاء الله. والتعليق نوتي يعني المؤلف قيد 20 دقائق. البداية الآن يعني يبدأ في ساعة 20 إن شاء الله. يعني هاي موسيقى تتوبة هاي بيتودن الله سبحانه وتعالى. beyettude Allah subhanahu wa ta'ala to melirɗa oɗo nokku laaɓuɗo o ɗum woni suudu woture e cuuɗi Allah subhanahu wa ta'ala. haray koko annduɗen ko wowɗe joni lebbi ɗiɗi fof
eɗen tummodira waɗa yewtere islamiyankore hakkudeji meɗen ɓayti ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiren daiman faltakum minkum ummatun yad'una ila al-ghayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Haray no wode meɗen hikkani ɓe yeeso no yamira en ko moƴƴi ino haɗa en ko boni. Yo Allah huure en wadde kala ko moƴƴi o dande en wadde kala ko boni. Haray ɗum noon kadi hande en tummodiri e oɗo nokku e oɗo kiikiiɗe. Haray inchallah e udditoray jonde nde inchallah janngude yoga e ayeje Qur'an. Ɗum haray ko hombo jannganta en ko Ibrahim ɓiɗɗo moodi Boubacar Molenbeek ma ɗum Alhaji Boubacar Molenbeek. Si ɗum yawti haray musidɗo yewtano en on ko hombo ko ceernojo meɗen karamokojo meɗen Alhaji Mouhamadou Saliou yani immorɓe Liége ɓe annduɓe. Haray ko honɗum woni yewtere ko ɓe yewtata en kon ko woni ɗum ko fi mandeji dargal e dargal ɓaytiɗen andi en fof rendez-vous men on ko ñande dargal. E si ɗum yawti haray waɗinaɗo ma waɗaɗo e jogagol jonde ɗen ɗo haray ko musidɗo moɗon mo yuɗo no jogiɗo microphone no jooɗi yeeso mon ɗo Suhunun Bari. E si ɗum yawti ere ko musidɗo men on yewte en kon wona ko juuti inchallah haray en jonnoyay ceerno meɗen goto Oustaz Saïd yoga e gonguɗi koɓe yewti faala e yewtude ɗo. E si ɗum yawti en jonnoye kadi mawɓe meɗen ɓen konngol yewtere wooday haray koɓe ɓeyditani en ɗo si Allah jaɓi. Haray kadi en itta e goɗɗo ga hakkude meɗen jinɗa hakkude jama o lando si tawi no woodi lande ko wona lande lutide l'islam tendini e ko yowiti e ndeɗo jonde hande ko woni e yewtiri fi muɗum. Si tawi ɗum yawti waɗen ko sakkitode du'a inchallah haray yewtugol ngol ko e nder ere jonnuɗe musidɗo o haray waɗowo taaliɗi o kadi Oustaz Saïd a ƴetto e 30 minutes haray inchallah e wino ko e 19h30 fuɗɗoɗen kono yaani leeti seeɗa haray ko e 20h woɗɗen fuɗɗade haray inchallah ɗen nodda Ibrahima Ba ɗen ino fa yatafaddal maskura o janngane yoga e ayeji Qur'an on sa joniti musidɗo waɗano e muhadara o yaani microphone on o yewta en haray ɗen torondiri yaani heɗagol no faamiren haray en ndaarani yewtowo on ndaari konnguɗo haɗi yewtude ɗum ko hombo yewtude o woni en yewtude ko immode deftere Allah e sunna nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. haray Ibrahima fal yatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جبت أستاذ محمد صادق الميكروفون إننا قبل هرايك بسم الله كتولي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مستمعي الكرام، خير ما بدأ به المسلم عند لقاء أخيه هي السلام. ألا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون ما هي إلا أيام يتودع منا سنة كاملة وهي سنة 2009. نسأل الله أن يغفر لكل من سبقته المنية. اللهم اغفر لنا ولمن سبقنا بالإيمان. haray musidɓe julɓe eɗon andi ko otigi attoto hiwrorde musidɗo musidɓe yiidi haray koynugol mo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. eɗon andi ko balɗe seeɗani heddi haray hitande fof feƴƴiri en ɗo en fuɗɗirno comptude janvier ha joni décembre on heddanaki en balɗe joyi. eɗen tori Allah kala ƴettitaɗo e nde hitande feƴƴude e ɗi duuɓi feƴƴuɗi yo Allah yawtan en yaafanoɓe. haray musidɓe julɓe ɓe wonir noon ka programme men hande ko fi yewtugol fi dargal mandeji dargal. eɗon andi neɗɗo fof no doit préparade. haray dars mo wonɗen yewtude on hande ko doit ɗo jentede moƴƴa wano darsji hedditiɗi ɗin, surtout ɗum ɗo no concerni mo kala goɗɗino toon ɗi concernama. e misal si innama ɗo hajju si ala mbuuɗi na wiya, si innama ittugol zakka si ala mbuuɗi kadi wona wiya, si innama horugol si tawi woni hattina cellal hina an wiya. kono ɗum ɗo no concerni mo fof. haray yewtere men nde mi fewtali oɗo ma oɗo, kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴettiri noon immorde jibril no jibril ƴettiri noon e immorɗo rabbol izza. ko noon mi woni yettinirde Allah yo taw hara mi faljaari ber ko mi falji komi tori Allah yo yafarolam. fa ashratu saa qisman, mandeji dargal ngal ko ɗiɗi: as-sughra togosal wal kubra e janal. yo Allah hawran ndini en ko ɓuuri e moƴƴande. wa muhaddithuna muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, wonɓe en yewtude fi dargal ngal o ko nelaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam. bi wasitati wahyin, ko wahyu woni ko addira kala ko yewtiren, woni ko hadis maɓɓe ma woni ko aya qur'an. joma daali wa ma yantiqu anil hawa, nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yewtirta mbeleɗe koko Allah ko yamiriɓe ko ɗum woni ko ɓe yewtata sina ko ɓe yamiraka. lawla thiqatan bihi lama saddaqna, si wona hoolagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fiyoɓe yewtu en ko aroyta, ina dey ko fewndi ko aroyta en holotako. walakin ko woni ka muslimina muminin, ɓay tawi ko en julɓe ko en gomɗinɓe Allah, saddaqnahu fi kulli ma sami'na min, en gongini nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e kala ko nanirɗen ɓe. kama qala Abdullah ibnu Rawaha, wano musidɗo men gando men tinniɗo e dina enneteɗo Abdullah ibnu Rawaha, emo yewta en e gimɗi makko wa fina rasulullahi idan shaqqa ma'rufun min alfajri shati'u arana alhuda ba'da al'ama wa qulubuna muqinatun bihi anna ma qalahu waqi'u yabitu yujafi janbahu bil-layl يبيت يجافي جنبه بالليل إذا استشرق المشركين بالمضاجع. هراي عبد الله بن رواحة ويوتا ووفينا رسول الله إذا انشق معروف من الفجر شاطئ. ونلا دون حق دمين نواوا سي موكي ريالتي ما بيمبي وأرانا الهدى بعد العمى وهولي امبيوال باو مجد وفقلوبنا موقنات به أن ما قاله واقع.
haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala ko ɓe yewti en ɓerɗe men ɗen no ƴetti ino hooli kala ko ɓe yewti en wonde makko ko waɗata refti o wi wo fa salla alayhi fi l awwalina wa fi l akhirina wa ila al mala'i l a'la ila yawmi ddin o inni yo allah on yurme nelaɗo on o wattamo e aram o yurmemo e aramɓe ɓe yurmemo e sakkitiɓe o yurmemo ha ñalade dalngal yaqulu lmawla jalla wa ala subhanahu wa taala hino yewta en o iqtaraba linnasi hisabuhum o dalngal ngal ɗattaniki yimɓe ɓen wa hum fi gaflatin muridun o hiɓe welsidari ɓe hucciti hare ɗum ɗo fof ko enen concerni ko allah woni e yewtude ɗo ko yen prépare awa dalngal ngal ɓadike e nayo fof mayude nde wotere no woodi ɓe lannode 2009 tawata joni ɓen yahuɓe ado 2009 lannude e misal ma ɓe tawata ɗum kadi lannode nde hittande ɗo ɓen ɗon kaɓe maayi ɗon darngal maɓɓe darike yoɓe prépare no nden ñalande ɗon ko ɗum allah woni e yewtude iqtaraba linnasi hisabuhum wo ɓadanike jama on ma yimɓe ɓen hasbore maɓɓe nde wo hum fi gaflatin muridun wo hiɓe welsindare hiɓe ɗuuri tuma goɗɗo inni kanko a tigi tigi a jentane ɗo minen ni komin sukaɓe taw o tigi tuubay kono hewtali taw ko ɓe wona yewtede fa awwalu alamatin min alamati sa'a haray mande aranere nden e mandeji darngal ngal bi'ithatu nabi sallllahu alayhi wa sallam ko nelede nelaɗo men o muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni mande aranere nden e mandeji darngal ngal fa an sahal ibni saadin radiallahu an o sahabajo inniteɗo sahal ibni saad yo allah o yurmen mo o wi sami'tu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul min ani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓe maka o bu'ithtu mi imminama mi nelama ana wa sa'atu ka hatayni womi nelama min hakkunde an e nelede an e darngal ngal ɓe waɗi ni kolli maɓɓe ɗin hakkunde maɓɓe e nelede maɓɓe e darngal ngal ɓe waɗi ni kolli maɓɓe ɗin wa fi riwayatin inda ahmad hadis o no ardiri go e mo ahmad filli wo in kadat la tasbiquni wo ngal eɓɓihi ngal aditola ɗum ko darngal ngal وقد جاء في حديث أوس بن مالك رضي الله عنه ومسيد من دو إنتدو أوس بن مالك يا الله يرممو قال وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا صلى الله عليه وسلم رماكي وأعدد لمو ستا جيغو بين يدي ساعة أدو دانغانغال دارالي لمو بيجي جيغو ودايدي أدو دانغانغال دارالي wo mawti mayde ande min muhammad sallllahu alayhi wa sallam o tum hino yoni en darsu hara ko ɗum ɗo hirirten hande kaɓe maaki ko mawti ala ko yiɗuɗen ko aduna ɗo ɓuuri gurda si o tigi no landeteno si wuurayno o landotono yo wuuru booma kono immorika allah wondema kullu nafsin dha'iqatul maut kala wonkiki meeɗay mayde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo mandeji darngal aranum ɗum haray ko imminede maɓɓe mandeji darngal aranum ɗum kadi ko hikki ɗon kon ko mayde maɓɓe nde si ɓe maayi haray hakkunde maɓɓe e darngal ngal haray ɗuuɗa ko heddi eno metti noon famande woɓɓe par ce que sen calculi binelaɗo faati heeɓi duuɓi wulure e temeɗɗe nayyi ko fanɗi wo hani darngal ngal daraki ko enen juutani inna yawman indakum inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'uddun ñallal gotal ka joni mo on ko duuɓi wolure onon ko kontoto donc sen calculi ni ko balɗe ɗiɗi feƴƴi kalimore allah balɗe ɗiɗi no fokkitani balɗe tati ɗum ko duuɓi jeetati mi anda sen calculi ɗi heɓay secondaji joyi e nder wulure nde wo summa mutanun wo refti mayde hewnde heɓayde on albalaw tiiɗuɗo summa mutanun ya'khudhu fikum ka o asil hanami o heɓira e nde o wano nawnare goo no yaltana dammi e nden hitande ɗon ɓay nden nawnare ari
guluuji noga e jowo sahaba mayno julɓe e sahabaɓe mayno duuɓi e guluuji noga e jowo yimɓe mayno hino tawa e maɓɓe sahabaɓe men ɓe andude moƴƴa wono mo nelaɗo winnino noon aminu hadihi l umma abou ubayda ibnu amir ibne l jarrah ono tawa e fatinoɓe ɓe nden hitande ɗon e sahabajo goo kadi woɓɓe no innimo tawa e wargol abou jahal ɗum ko moaz ibne jabal ɗum hari nelaɗo no imminnomo yo yahu hela biladu sham ga o yaha o ɓantinira toon ber ko wawi kon fi ko yowiti e diina o summa fathu baytil maqdis o refti uɗutugol nde juulirde me en palestine hettugol nde e juuɗe alyahudankoɓe ɓe ɗum no watno e laamu sayidna omar ko kamɓe hettuno baytul maqdis o summa stifadatul mal refti aɗotiral e jawdi ko fewndi ɗon ɗen hannde kaari ɓuratala kaari dan oustas ba wobbirama lesengaɓe faala yo wiide ko yaasiɗa seeɗa wo hatta yuta rajulu miata dinar fa yazallu sahita wo ha goɗɗo okke mbur temedere hara hanimo muni seeɗa yonata han kadi wo summa fitnatun la yabqa baytun min al arab illa dakhalatu o refti jarrabuye tiiɗuɗo heɓoyoɓe musidɓe ɓen arabuɓe ɓen ko noon ardiri baytun min al arabi illa dakhalatu wo si wona naata e galle maɓɓe ɗe on fitna ɗon wo summa hudnatun baynakum wa bayna bani l asfar o refti ko ɓennata kon trus ɗum ko moƴƴingol négociation hakkude mon e ɓen inneteɓe bani l asfar se ndaari ɗum ko wonɓe haɓude ɓen hannde alyahude an nasara ko tuma kala ɓe foolawo ɓe na joni waɗe négociation waɗon négociation ɓe ndaara ɓe tawa ɓe équipique moƴƴa ɓe yiltoyo noon fa yahdiruna fa yatunakum tahta 80 raya ɓe aroya on e ley drapeau ji 80 take ma ko ɓe ɗuuɗi tahta kulli rayatin 12 alfa o e ley drapeau ɓe hara ɓe jogii haɓɓoɓe guluuji 12 idan fannabi muhammad sallllahu alayhi wa sallam huwa akhiru l anbiya kala nelaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam kanko woni nelaɗo sakkitaɗo nelede on wama muhammadun illa rasulun qad halat min qablihi rusul o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonaali si wona o nelaɗo nelanoɓe goo kadi adinoke ɓe feƴƴino ɗum woni ɓe fatinoke après joma darani en kadi woma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum o nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe wonaali baba hay goto e worɓe mon ɓe walakin ko o woni rasulallahi ko o nelaɗo allah wa khatama annabiyina ko timmude annabaɓe ɓen ma ko o timmiɗo annabaɓe ɓen wa imamil mursalina ko almamijo nelaɓe ɓen yewten ɗo qissa ummu ayman ɗum ko sonnajo goo musidɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o indama zaraha abou bacrin wa oumar ñande yahuno hiwroyimo andi nelaɗo no yamiri en si tawi woni mawɓe ma fatike weldiɓɓe maɓɓe ɓenta hawkuɓe weldiɗɗo ma mo andiɗirɗa goɗɗo ma goɗɗo tun hara si tawi woni weldiɗɗo ma on fatike ta hawkumo ta bonnu relation gon hakkude mon donc saydna aboubacre e oumar ɓe yeehi ɓe hiwroyi ummu ayman ɓay ummu ayman yiiɓe bakat ummu ayman faati qala laha ɓe inni ummu ayman saydna oumar e aboubacre ma yubkiki ko wonma wullinde alasti talamina anna ma inda allahi hayrun li rasulik ene a anda ummu ayman ɗum ko sonnajo innete ummu ayman a anda ko woni ka allah kon ko ɗum ɓuuri moƴƴande nelaɗo me o sallllahu alayhi wa sallam hay muñoɗa fesugol qalat sonnajo maaki a alamu ma inda allahi hayrun li rasuli miɗo andi ko woni ko allah kon ko ɗum ɓuuri moƴƴande nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam walakin ko woni abki bi anna alwahya qad inqata'at o ko woni wullirde ko par ce que wahyu o lanni moƴƴere lanni o ɗum anas ibne malik wo nelaɗo naati madina fof heltinde wotere nelaɗo faati madina fof niɓɓitinde wotere ko min surra e noon nelaɗo a sikka hina men en jeeyi juuɗe amen ɗen tawi min faalaka juuɗe amen ɗe fiyon num ɓeɗen nokkude leydi fawa e hoore ɓurɗo moƴƴude e taguefo ngon surramo ka nder leydi womin andi tigi tigi o moƴƴere lanni mbiɗo ha yeeso ko probléme ji to wonirle noon on suti ko fewndi ɗon ɗon hannde
qala llahu jalla wa ala joma daali wama jaalna li basharin min qablika alkhuld womin waɗanali neɗɗo adiɗoma anniraɗo sallllahu alayhi wa sallama luttude afa in mitta afa humul khalidun ene si a maayi yo nelaɗo kamɓe woni luttoɓe ɓen kullu nafsin dha'iqatul maut kala wonki ko meeɗay ɗum mayde al aya fa jazahu llahu anil islami hayra yo allah yoɓu nelaɗo me o sallllahu alayhi wa sallama ko ɓuri moƴƴude en joddi ko yoɓata neɗɗo yanganiɗo dina mum wa afdala ma jaza nabiyan min anbiya'i e ko ɓuri yoɓude annabajo e annabaɓe makko ɓe yo nelaɗo on heɓu ɓuri joddi ɓurdi moƴƴude summa min alamati sa'a joni yewte mandeji dangal fewnaniɗi en ɗin ino tawa e mon almudda'ina bin nubuwa ɓen innitotoɓe kamɓe kadi allah no wahyini e maɓɓe woɓɓe maɓɓe no e ndesare nde wonɗen ɗo e wadna mo fewniɗen ɗo ɓe innitiɓe ahmadiya nane de moƴƴa ahmadiya ko reneteɓe e mum ko fennuɓe alqur'an fenninelaɗo hay si tawi noon on fotta e ɗo juulon hay so tawi noon kon fof ƴawdi avion yeehi makka ko reneteɓe e mum ko fennuɓe nelaɗo fenni allah joma daali e suratu saf wa id qala isa bnu maryama ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqun lima bayna yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad wo min komi nelaɗo e mo on jokkelam simi feƴƴoyi noon jokkoye nelaɗo iwirowo ɓawo an on inneteɗo ahmad wo ko cheikh ahmad mo maɓɓe woni on ina nelaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam ɓe fenni alquran donc hara nelaɗo wonali no joma daalir noon no yewtirɗen noon nanen kanko woni rasulallahi wa khatama nabiyina ko timmode annabaɓe ɓe heɓike noon ɓurɓe oɗo kadi e zaman nelaɗo wono inneteɗo musailamatul kadhab e tulayhatul asadi ɓen ɗo fof muɗum ɓe inno ko ɓe nelaɓe wono musailama on ɗon ɓe warmo tulayha yii danger mo julɓe ɓen wondi e mum on kala fennuɗo nelaɗo kanko o silmi o naati islam o moƴƴini islam makko allah walli mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la taqumu saatu dalngal ngal darotako hatta yubatha dajjaluna kadhabun ha immine e jama on o dajjalun ko ɗum woni bewɓe ma fennoɓe kadhabuna fenoɓe kadi qaribum min 30 ɓarnuɓe 50 kulluhum yaz'umu bi annahu nabiy mo kala e maɓɓe no inna ko nelaɗo wala nabiya ba'di nelaɗo wo ala ɓawa wa min ashrati sa'a ino jeeya e mandeji dargal kathratu qital ɗuɗugol wartinirgol qala alayhi salatu wassalam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la taqumu sa'atu dargal ngal darotako hatta yakthura alharju aw yuktharu alharju wo ha mayde ɗuuɗa qila ɓe inni wono o kalima harji ɗo koye haala habashi ina pire arabe qila ɓe inni wamal harji kon woni o harji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alqatlu ko wartindiro o laysa bi qatlikum lkuffar wona ko wara toon heferɓe ayɓe mum ɓen walakin ko woni bi qatli ba'dikum lba'd koko wartindirton ko la yadri lqatilu fima qatal warɗo ganda ko honnugo wariri wala yadri lmaktulu fima qutil waɗa ɗo ganda ko warira o wettintiniɗo temedere ari ɗo o fettini sentir makko bombu nder ton e sey ɓen no andi koɓe warira ɓe anda e sey ɓen no waɗimo goɗɗum si o landama ko ɗum ɓe waɗuma ɓe ɓe falɗa warde wayna o anda hay fus ɓe waɗaɗa hadis nelaɗo on selli ko yewtaɗo ko fanɗi o duuɓi wulure e temen nayyi ko o hadis yewta ɗum no selli e zaman men hannde wa min ashrati sa'a hino jeeya e mandeji dargal o zuhurul fitan ɗuɗugol bakkatuji ɗuɗugol probléme ji e fitnaji qala alayhi salatu wassalam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki o inna bayna yadayi sa'ati fitanan wo hakkude ɗo e dargal fitnaji hewɗi no woodi wo ka qita'i layli lmuslimi ino wawa jemma niɓɓuɗo ma ɓurtuɗo niɓɓude wo yusbihu rajulu mu'minan a tawa e goɗɗo bimbi ko julɗo wa yumsi kafira kikiɗo o yeddino no go heɓa no woɓɓe taɓe anda ɓay sa saboti dina a yalti dina
ko ɓuri e fannude ko nga sabu tiraɓɓiɗa tuudu e ɗo inna e wonɓe ñentinde sunna ina noon feere accutuɓe waare ma innugol ɓe julɓe ko polygame goɗɗo jombaynayo ko yamirore ka Allah sa sabu ti a yaltidina heddike noon sa heɓayno natira kadi sa sabu tidina a yaltidina wa yumsi mu'minan kiikiiɗe tawamo ko julɗo wa yusbihu kafiran bimbita o yaltino dina o anda ko filitani en hadise on ko Abu Musa al-Ash'ari wa fi riwayatin hino e riwaya goo wo yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya o yeeyita dina makkon e keehoye gokki toyni se ndaari ɓe waɗa ɓe we association hoye ɗo inna ko defandugol fiwata jiwɓe sunnine ɓe luttaka e o probléme porto ɓe no jooɗi no créé association joma no yewti fi maɓɓe yuriduna li yutfi'u nura llahi bi afwahihim hiɓe faala ñifude annora Allah on kundule maɓɓe ɗen hiɓe ƴettude on waɗa aala onon julɓe ɓe a yaltino dina andari wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura Allah on no sali si natuma timmi goɗɗo wawata nelaɗo fuɗɗorno goto hande ko Allah pet andi tiri julɓe ɓen e hoore windere nde siɗa falata bono kurma e kañi wa min ashrati sa'a ino jeeya e mandeji dargal taqarubu zaman ɓadodirgol sayeji ɗi wallahi ɗum ɗo no fewti e moƴƴa sa jooɗi keɗo ina ko na nenni hari ko janvier ko décembre wonde balɗe seeɗani woni 2009 sa calculiɗo a heɓi duuɓi sappo e jeeyi mbiyarɗa Europe ɗum no wama wa hanki hadis o yaltiɗo min ashrati sa'a nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadis Abu Hurayra no fillani e hadis o wi qala sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la taqumu sa'atu dargal ngal darotako hatta yataqaraba zaman ha sayi on ɓadodira sayakunu sana ka shahar wo hitande wa'a wano lewru wa shahru kal jum'a wo lewru wa'a wano ñalande juma wa takunu jum'a ka sa'a ñalande juma wa'a wano sayi goto pet e nder saaji ɗin wa takunu sa'a ka ihtiraqi sa'afa wo sayi goto wawa ko ƴettata ɗo ni kaydi mum ma huɗo sunna combien de temps no ƴettata ɗo e fof wontu e nduggo wa min ashrati sa'a zuhuru jahl ino jeeya e mandeji dargal ngal kadi majjere nden ɗuɗude moftenelaɗo ɗe sallllahu alayhi wa sallam an Anas ibn Malik radiallahu anhu qal fillanike on hadis ɗo inneteɗo Anas ibn Malik yo Allah o yurmimo qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki min ashrati sa'ati ino jeeya e mandeji dargal an yadhara al jahlu konde majjere ɗuɗata e mofte ɗen wa yaqilla al ilmu gandal falɗa wa yadhara zina ɗuɗa e ngala wonde fiɓe ka vitrine wa tushrab al khamru o beere yare wa yaqilla al rijalu wonɓe fanɗa ka gereji ko wonɓe ɓen ɓurana ɓeede en fof eɗen gandi dennaboji jeeno hollitete ɗen ɗo si heɓen ɗiɗo ma tato wonɓe jibinaɓe ko mandeji dargal wonɗe mum wa yakthura an nisa'u rewɓe ɓen ɓe ɗuuɗa hatta yakuna li 50 imra'a ha wonanoya ka dargal ɗo e dargal ngal darade wonande rewɓe 50 gorko goto qayyimuhunna rijalun wahidun moɓe mari moɓe fewta ɓe inna ko moodi annima moɓe faala haray ko neɗɗo goto rewɓe 50 fi gorko goto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki ida ra'aytum si on yi'i man tardawna on mo yiɗuɗon dinahu dina makko ka qulu qawlu e needi makko nin fazawijuhu okke si tawi feƴƴiɗo si o tigi jaɓaari takun fitnatun fil ardi wa fasadun wo ko fitna molanaɓe e bononda ala ko ɓuri sattude tuma kawtal ma atti andude ɓiɗɗo ma o reedi hara noon ko a woni imam on ka quartier ɗon ko a woni ɓurɗo ñaaɗude on ka quartier ɗon nana ɓiɗɗo ma o reedi woɓɓe tawate faalte wartade joni noon yiya miskino ɗa yiɗuɗo diina inna okkata ko jelu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe okkiri gueɗal maɓɓe Fatima Saydina Ali no ara mo soodidira juuɗe ɓe hersi toragol ɓiɗɗo nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam o ali mi andi ko falɗa o ko gueɗal am falɗa ɓe inni hi o joni min mi okki yaw ɗaɓɓatenir nelaɗo mi ala fus o yaw ɗaɓɓa hayso tawi ko kurumdare jandi na kange de en min de ko bagdor mi jombirte ɗum
wo haysi ko kurundare jandi yawɗa ɓa kurundare jandi adda on to wonɗe e mofte feƴƴuɗe ɗe. Allahu akbar. Wa min ashrati saa ino jeeya e mandeji dargal ngal wo shurtatun policiɓe shurtatun militaire ɓe yahuduna hiɓe dawra bi sahatillahi tikkere Allah wa yaruhuna hiɓe arta kikiɗe fi ghadabillahi e tikkere Allah fa iyaka mi haɗima an julɗo moƴƴo o min bitanatihim jogitagol ɓe weldiɓe. min e capitaine kaarijo meɗe weldi ha kala ko mini sa fo miɗo mi sokoyte fa iyaka min bitanatihim mi haɗima e weldugol e ɓe. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان نجيا إيمان دي دارغال أبو هريرة في لنا حديث نبي صلى الله عليه وسلم ماكي والذي نفسي بيده وندري ومكي أن وني يجودمو لا تذهب الدنيا وأدنى دو يهتا ولمنتا وحتى يمر الرجل بالقبر هانت دو يها برد وليس به فيتمرغ عليه ويها ففو قبر فيقول ويا يا ليتني مكان صاحب هذا القبر هانا نينو لانهارا تاكم يوني ندير دو هاندي وما به وليس به الدين او على بروبليم دي تيودو دي سينا بروبليم دي ادنا ما به الا البلاء وعلى بروبليم دي سوسي دي سينا سوسي دي ادنا نونو كاري دي فيوندي دو هاندي oto sona e ɓawa wotigi ɗo sina tangal mimo koyɗe wandata. Wa min ashrati saa ino jeeya e mandeji dargal mawtul faj'a koko ɓennata ko mayde crise cardiaque. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam nelal sallallahu alayhi wa sallam e maaki ko hadis Anas ibn Malik rawahu Tabrani la taqumu saatu dargal ngal darotako hatta tazhar mawtul faj'a wo hayalta e jama on mayde ko innete kon crise cardiaque a wayray ko onon darɗana nenni ɓenna o maayi fusmo zalima o wullaki fusna hoore na fusnana o maayi o yaninde wotere o maayi on selɗunoɗo ɗon tawata kikiɗe on tawimo woka nder qabru ɗum ɗon no hewti kala e men ɗo wama tadri nafsun mada taksibu gada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut hay goto emen anda ko feƴƴata janggo miniti goto ɓaawo mo wonɗa o ɗum ko ɓaawo hikkuranma a anda ko feƴƴata hay goto anda kadi ko honto mayata. Nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kadi hadis Abu Hurayra la taqumu saatu hatta takthura zalzal wo dargal ngal darota ko ha tremblement de terre ɗuuɗa e leydi ndi si wona Pakistan ko Turquie si wona Turquie ko Algérie si wona Algérie ko Iran ko jelo woni mayide ko wulure guluji sappo e joo ko mandeji dargal ni la taqumu saa dargal ngal darotako hatta taksura zilzal ha tremblement ji terdi ɗuuɗa. sahabajo go nandi no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi wo mata saa o ndetuma woni dargal ngal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ida usnida al amru aw ida wulliya al amana ila gayri ahliha ida usnida al amana ila gayri ahliha tuma goɗɗo halfina hunde nde tawa ɓura o handa e mayre wo fantasiri saa habbo dargal ngal so yi goɗɗo no pirano ɗo laamu ma yo hikkine yeeso o anda bone mum. sahabajo goo inneteɗo Usman o inni wo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wala tasal anil imara wota lando hikkinede yeeso wo in utitaha an mas'alatin wukkilta ilayha sa inni hikkinela yeeso mi gaynay mi waɗay ɗum ɗo mi waɗay ɗum ɗo kala ka waɗali ɓe lantotoma a foduna a waɗali wa in utitaha an gayri mas'alatin u'inta alayha si a heɓi ɓe jonnima laamu inna o mi handa e mum ɓe ƴetta laamu ngun ɓe jonne inna mi handa e mum kala ko a waɗali ɓe wallitotoma par ce que a haalanno ɓe mbila o ala probléme. donc on andi hadis aji ɗin no selli ɗi timmi kala faalaɗo noon jangude gandal timmungal yo yilto e qur'an on e hadis nelaɗo nela sallllahu alayhi wa sallam e maaki taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. ɗum ko honnu nela sallllahu alayhi wa sallam e maaki mi acciri on piiji ɗiɗi
si on jogitike ɗin on majjata ɓaawa ɓe fatinoke goy kono waaju maɓɓe ngo mo hutoringo yi'ay o majjata haali taggoye wo deftere Allah ne e sunna ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam wo min ashrati saa ino jeeya e mandeji dalngal kadi heferamu ngo sifa mum hari ala few hadis Anas ibn Malik radiallahu anhu Anas fillitani hen qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelal sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la taqumu saatu hatta la yaqula fi l ardi allah allah wo dargal ngal darotako aroya e sayi a nanata goɗɗo no inna Allah fo muɗum lannino bonde yo Allah damdo en enen ɗo tawede o zamanu na ɓiɓɓe min kadi hara goto ala e mayre innowo Allah Allah hara ko nanirtaɓe wo ko haara bon ɓe haala bonka ma golle bonɗe wartinire ko nandite mum ko ɗum waɗi Ali ibnu Abi Talib karramallahu wajha Sayyidina Ali ɓe maaki wo istakfiru bitawafi bi hadha albayti ɗuɗɗine wangagol ndu suudu ɗum ko wona yewtede ɗo ko marɓe moye sali hajjoygol wo istakfiru bitawafi bi hadha albayt ɗuɗɗine wangagol ndu suudu Kaaba a wangaki suudu Kaaba yahaali hajju ma waɗali umra ɗum ɗon wawata wonde wo mastatatum ɓe ko wawɗon kon min qabli an yuhala baynakum wa baynahu o ado ayɓe ɓen heƴude hakkude mo on e suudu ndun aro yeyɗo o suudu Kaaba ko yirbinoyte ɗum ɗum kadi ñande go ceernoɓe men ɓe waɗanoya en das hara ayyata wolowo fi Allah ko bonki tu woni hoore mayri wa min ashrati saa hino jeeya e mandeji dalngal kasratu zina ɗuɗugol zina joni ɗum kam ala ka suuɗede goɗɗo ara ya ka suudu baba ko copain anni baba ko copine anni baba layyade ka copain an ɗum ɗon kam neɓata hara accama suuɗede an abi hurairata radiallahu anhu Abu Hurayra fillani en hadis on qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki walladhi nafsi bi wayadihi womi wondiri on mo wonki an woni e juuɗe mum la tafna hadihi l umma ɗe mofte ɗo lannata hatta yaquma arrajulu ila almar'a ha gorko yiida e sonnajo fa yaftarishuha fi tariq o yiida e makko e laawol siñon hiɗe yi'ude ka yiɗa suka e jiwo wono kolodiri joni ɓiɓɓe men ɓaleɓe ɓe ma musidɓe men ɓaleɓe watti ñemmude portoɓe ka yiɗa ɗiɗo wono kooli e miro wo dargal ngal daroytako ha goɗɗo yiida e debbo e laawol haray ɓurɗo moƴƴude on zaman ɗon ko honno ngo wayi wo fayakunu khiyaruhum yawma idin ɓurɗo moƴƴude maɓɓe on on tuma ko honno wiyata woko man yaqul ko mono wiya law waraytaha wara'a hadha aljidal aw wara'a hadha alha'id hay ɓawɗo bete o mirɗa na innugol desina moƴƴa mano condane ko haram ko innugol bete joni pottite lawol ngol yawa e ɓawa on mirɗa e Allah damɗen tawede on zaman ɗo allahumma sallim allahumma sallim allahumma man dhikruhu sana wa ta'atuhu ghina irham man ra'su malihi raja wa min alamati saa ino jeeya e mandeji dargal arriba ɗum ko o riba goɗɗo amataɗo yewgol ñawɗo 10 000 hayso yoɓa e 13 000 fi tun yo heɓi mbuɗɗi ma ya maroya kam mbuuɗi en fof eɗen gandi ñande wongal lamdal no tawde jangguɓe men ɓen ɗo si o tigi ñawɗo to suudu no faala ñawlude otowal hesa ñawlade otowal hesa e ko nandite ɗin piiji aw jentoɗen hadis nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam Abu Hurayra o maaki wo sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul mi nanina laaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɓe maaka wo la ya'tiyanna ala nnasi zamanun wo aroya e saayi e ɗe mofte ɗo o la yubali lmar'u neɗɗo o haajaka bima ahada min malin konko woni ñaamude e jawdi amin haramin ene ko har muɗum am min halalin ka ko dagi ɗum aroya e zaman ta goɗɗo haajaka ɗum ɗon no fewti en hande ino jeeya e mandeji dargal ngal an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu qal o sahabajo inneteɗo Sahl ibn Sa'd imo fillanno en qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelal sallllahu alayhi wa sallam e maaki sayakunu fi akhiri zaman khasfun wa maskhun wa qadhfun alkhasfu ko ɗum woni wo yewgol saare nde wootere
ɗon andi hella Bolivie ga ne ɓaali fello tettino ɗon hoɗo gon koye ley fello wonno ari suddi saare nde balɗe ɗiɗi tati ɓe ɗaɓɓude ɓeni no accire ni ko yitiden ɗo hay fus goɗɗo wawata sorwede koko muncodiri fof maayi ɗo on muñoɗe ko ɗum ɗo woni hasfun wa mashun e montede mbaali eɗen jogii sifa o kadi ka alquran ka jooma daali ɗon ma nansakh min ayatin aw numsiha nati bi hayrin min aw misliha o en montali aya sina en addi ɓurɗon ɗo moƴƴude on ka raɓɓinɗingol wa maskone montede woɓɓe wattoye mbaaɗi koseji woɓɓe wattoye mbaadi honene baaɗi ɗi ka kulaji wa qadfun e lette goo iwray ɗum ka kambu futtiray ɗum wano kaaƴe sahabaɓe maapiɓe ini qila wa mata dhalika ya rasulallah ko honde tuma ɗum heɓoytame yo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki iza zaharat il maazifu walqaynatu wotuma ɗi alaji chaine musical accordion guitare e ko nandite mum wo ka ɗum feeƴi yaltoyi e zamanu on wal qaynat al mughanniyat rewɓe yimoɓe ɓen ko ɓe woni qaynat donc ayno yimoɓe ɓen ayno ko yimirte kon alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗum no e zaman men on hannde yo allah wallito en wa min ashrati saa hino tawa e mandeji dargal ngel kadi ɗo hino mofta fi yen heɓu tan on seeɗa par ce que hino ɗuuɗi o ida'atu salah ɗum ko yeɓugol julde wa ida'atul amana e firtugol ahadi wasta'lul bina e adodirgol e darnugol cuuɗi wa ba'u dina bidduniya goɗɗo wattita dina kan e aduna o suɓo aduna hollede gonku tunni o suɓo ɗum ɗon o acca ko allah faala ko wato qutti'atil arham en ɗan taƴe wa yakunu lhukmu dafa lamɓe ɓen ko lowɓe susta wolde gonga surtout si ala goɗɗum wal kadibu sidqa hara ko fenande nde woni gonga ko wotigi mari wo ko o mari si tawi woni na gonga wooli haala mum ndare sayidna ali no woni saabu goɗɗo natude islam no o miijora ɓe yawno hare ma arakatu siffin ɓe majjira ɗon koko ɓennata dira protège on ko wotigi siɓe fel bugike kaafa ko kalirta ko ɗum majjiri ɓe ɗon ali yahudajo hocci ɓay o hocci woni o ɓuri hitande sayidna ali yii ɓe anditi ɓeyni ko min jeyi o yawo ina anje ali yahudankejo ina anje o ko min je o ina anje o ɗum ɗo mi faydata ko min jeyi yahen ka saria tawi saria on wontuma ko hombo woni ñawude ko sahabaje goo inneteɗo shuraihul qadi duuɓi 50 mo jonna yo ñaawo hakkunde julɓe ɓe hakke ma ko numɗi duuɓi 50 ko ittimo ka saria ko sabu itu warowo julɓe mo haajaka ittugol wonki gando mo wona gando tawi on laami ke ko ɗum ittimo e mum sayidna ali ƴetti o yaɓe yeehi ka shuraihul qadi wo ɗum ɗo ko min jeyi shuraihul qadi inni himi yedda wona an jeyi essayɗa jogii seede wo hiiɗa jogii seede wola faala seedeɓe ɗiɗo wo seedejo an arano on wo ko ɓiɗɗo an on seedejo an ɗimmo on ko maccuɗo an on oɗo shuraihul qadi wi wo oɗo mi jaɓi oɗo maccuɗo ma min nani seede yagal makko ngal kono ɓiɗɗo ma on ɓiɗɗo wawata seedanade baba saria on jaɓata ɗum ɗo ndaare noon de ko amiral muminina kanko wonno amir muminina fewndon tuma kanko sayidna ali o ƴetti goɗɗo o naɓi ka saria yo on ñaaw hakkude maɓɓe sikki enen sariyaji ɗin hannde lamɓe ɓe hina ɗon asusta dartade go yaccay tun ka allah par ce que ɗaɓi kanko woni lamɗo kono lamɗo on ƴetta mo on tawi oɗo no tamƴini ko min jeeyi ɗum ɗo e yaw ka saria ñaawa hakkude amin sayidna ali waɗi sifa ɗum ɗo may mo tawa e warɓe ɗum ɗo shuraihul qadi wi wawata maksude o ini joni sinara taw ko allah woni seede amin haray min on do mi ala seede ɓa alandike seede ɓe ɗiɗo o mi muññike yo ya ƴettu o yayni mi haawike fi nunɗal islam o amirul muminina ƴettalam o addalan ka lamɗo ka ñaawowo on yo on ñaaw hakkude amin ko kanko non woni laamiɗo julɓe ɓen hay o wonɗo ñaawude ɗo womi hoolike ka dina ka gonga o ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah allahu akbar sayidna ali ƴettiri ni dir on wo mi okkima puccu kadi o andi ko ɗum waɗi neɗɗo fof yo suusu wurgol gonga
wal kadibu sidqa wal hariru libasa o harir ko concino toon ɗewluɗi sharia islam no yamiray yo debbo wattoɗi ka aduna ga kono yamira yo gorko wattoɗi ka aduna ga iɗi inne no gasa suwa kono ka anglais ko silk ɓe innata ɗi wa zuhurul jawri ɗuɗugol bewre a susta haalande paykumma a susta haalande musidɗo ma goonga hara tigi tigi on sa wattanaɗi hela ko ɗum wonata ko lanci hakkude mum wa kasratu talaq e ɗuɗugol sertigal wa mawtul fajia e o mayde ko inneten ɗon crise cardiaque wa utuminal kha'in hara ko janfante ɓe woni hande hoolaɓe ɓen wa huwinal amin nonɗuɓe ɓe mbayde ala fus ɓe considiraka tigi tigi goto ha jakaɓe ko ɓe woni fenoɓe ko ɓe woni bonnoɓe ɓen o suddiɗal kasib fenoɓe ɓen ko ɓe on ko ɓe yewti wo hande kadi ko ɗum woni gonga wa kana al mataru fayda si ndiyam no sa ƴeyno hara ko ɓen ko nafitore joni ko inondation wa kana al umara'u fajara o hikkinaɓe ɓe yeeso hara ko bewɓe wal wusara'u kasaba ministre ko nandite mum ko fenoɓe wal umana o hawana hoolaɓe ɓen fof ko janfanteɓe wal urafa'u kasaba andidiraɓe fof muɗum ko fenoɓe wal qurra'u fasaka janguɓe goono toon hara ko fasidiɓe ko boni warude ko yiigo wa shuribatil khumur beere yare ɗuɗɗine na yargol to yara ɗuɗɗinata ka iltorɗa o beere no woodi wa summiya bi gayri ismiha hadisaji ne laaɗo ɗe yewtude beere ɗen inne haray na inde nde innirtenen beere joni nanata whisky henken vodka champagne hadis ne laaɗo on selliɗo sallllahu alayhi wa sallam o waladatil amatu rabbataha goɗɗo heɓa patron makko ko hono goɗɗo heɓirta patron makko hakke makko tawa woɓɓe yondinaki hande fi ɓiɗɗo maɓɓe no leyɗe porto fi ɓiɗɗo maɓɓe no mari moyen sustamo haalande gonga ɓiɗɗo ma on adday goɗɗo debbo janano ka galle ma ɓiɗɗo ma on adday gorko ko janano ka galle ma a uppanayi ɓiɗɗo ma on a pasanayi mo yiɗa andi ɗinɗi o woni wattade ɗon koko yaltiroya na yawgol ka juuɗirde anga wonani ɓiɗɗo ma on boydijo wa tara al hufata al urata saru muluka ko ɓe portuɓe paɗe tawata ko conci sexy e ko nandite mum ko ɓen tun hikkina joni e fey laamu ko ɓe woni laamade joni wa tashabbaha rijalu bin nisa'i worɓe ɓe nandintino rewɓe ɓen ɗum ɗum lannata joni wa rijalu bin nisa'i wan nisa'u kam bir rijali rewɓe ɓen kadi nandintino worɓe ɓen wa hulifa bi gayri llahi wondire hara wona allah musidɓe men julɓe o yaafoto wota en ɗaynidi rewtidiren gonga innugol mi wondiri nene am mi wondiri baba mi wondiri sayko tijjane ma sayko ma ko nanditemi ɗum ɗon woletake man halafa bi gayri llahi faqad ashrak kala wondirɗo harena fi allah hara o sirki si o tigi wondira yo innu billahi ma ɗum wallahi ma ɗum tallahi ta o tigi wondirɗo mi wondiri ɓiɓɓe am ɓen allah wata ta mi heɓu nafoore ɓiɓɓe am ɓen allah tami yiitu ɗum ɗon fof wondirtake haray ko eɗin mandeji dalngal fahimon ɗen yewtude wowa aqqa rajulu abahu wo a yiyay neɗɗo imo yawo mawɓe makko o barra sadiqahu o gongina weldiɓɓe makko joni ko baben makko yewtatamo kon tigi tigi on ɗum ukkatako e noppi makko koko weldiɓe makko ɓe yewtatamo kon ko ɗum ɗo yonatamo o haajaka mawɓe makko ɓen wo wa jafa ummahu wa ata'a zawjata o tigi ɗofto ɓeygu makko o acca ɗon biro makko waktafa nisa'u bin nisa'i rewɓe ɓen yonidira joni ko ɗum woni ɗum kono o lesbienne rewɓe inna min mi falaka gorko min tigi tigi on debbo yoniram rijalu bir rijali worɓe ɓen kadi yonidira ɗum ko homosexuel ɗum noon fof muɗum no jeeya e mandeji dargal koko yewta ɗo fof no e zamanu men hande ko lette allah ɗen tun heddi e futtude men yo allah faaboy akhil karim musidɗo julɗo o hawbifu kam eɗo hulɓinirayma maqaman nokku hawwafaka bihillahu mo allah hulɓinirma ɗum ko honno joma daali wo dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi ɗum ko wonande on hulɗo ka o tawoy tammi on hulɗo fodore andi ñande dalngal wa yaqulu ljabbaru fi mulki joma daali wa la yazalu alladhina kafaru fi miryatin min liqa'i wo seerali ɓe yedduɓe
hiɓe sikkiti siɓe hawrodiroya e lette Allah ɗe hatta ta'tiyahum sa'atu bagta ha dargal araɓe e hoore juhaye aw ya'tiyahum adhabu yawmin aqimin ma arayaɓe lette ñalade sattude joni i wi e mandeji dargal fi en heɓu tan fanɗuɗi ɗin joni ɗen arde mandeji dargal janɗuɗi ɗin عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة o sahabaji neteɗo Hudhayfa wo nelaɗo yaltiti e amen hari meɗe yewtude fi dargal ɓe makani men wala taqumu sa'atu dargal ngal darotako hatta taraw 10 ayatin aw 10 ayatin mandeji sappo wo ara nun ɗum e ɗi mandeji sappo tono o shamsi min maghribiha fuɗirgol nangue ngen ka hirnangue mi faljade fuɗirgol nangue ngen ka hirnangue ɗum no tawa e mandeji dargal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e yi o yey mandeji sappo si ɗin ɗo waɗi hara tigui tigui hay fuu so heddaki si wona dargal ara noon ɗum e mum ko fuɗirgol nangue ngen ka hirnangue kangue hirirta toon gue fuɗira toon waddukhan wo e curki yaltoye hebbina kammu ngu waddabba e kullu riɓay kum hadisaji selluɗi ɗin jaɓali sifanade en ko honno innama dabba haaɗi ɗo kullu riɓay kum wa khuruju ya'juj e ma'juj e yaltoygol ya'juj e ma'juj wa khuruji isa ibn maryam wa nuzulu isa ibn maryam e cippoyagol sayidna isa gueɗal nene maryam ɗo gandi jomano dalani en e suratul maida wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wama qataluhu yaqinan bal rafa'ahu llahu ilayhi on hino towna himo kam ka dow ga ko o cippoytoɗo ga o ara o golla golle makko ɗen Allah ƴettitamo wonki kinka leydi ga fi honno jomano dalika alqur'ana minha khalaqnakum ko immorde ga woni komin tagi on wa fiha nu'idukum ko to woni komin ruttata on wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko ɗo woni komin yaltinayta on kadi wattande ɗimmere waddajjal e o mo naneten inde mum masihu dajjal wa thalathatu khusufin e mehanɗe tati khasfun bil maghrib e khasfun bil mashriq wa khasfun bil jazirati al arab ɗiɗo ko waɗa ɗi nokkeli tati ka funnangue e ka hirnangue e ka arabuɓe ɓen wa narun e yiite yaltoyenge takhruj min qa'ri adan ɗon nge yaltoyey e saare no inne yaman kono yaman mo anduɗen gon ko ɗon nge yiite yoyta o tasuqu nnasu ɗum nge yiite hino soggoya yimɓe ɓen aw tahshuru nnas ma nge moɓoya yimɓe ɓen fi préparation dargal Allah imminoya yiite kala ka iwruɗa hinge ɓawa ma o tabitu ma'ahum haythu batu kala ka ɓe waali ko ɗon nge walata wa taqilu ma'ahum haythu qalu kala ka ɓe ñalliri ko ɗon yiite nge ñallata oɗo hadisi mo tawa e hadis mo Bukhari e Muslim filli fa awwal alamati kubra khurujan o e mandeji dalgal arani ɗin mo artode yiwde on taw khurujul mahdi o mo ɓeynata almam mahdi o feeñi o tippaki o wonoye ka leydi ɗo kono ena tippoytoɗo nano woɓɓe yewtiri noon mawa no ɓe musidɓe men ɓe tawata ɗe lowtodiri seeɗa ɓe yennoɓe sahabaɓe ɓe kamɓe ɓe inni ko hella Irak to o yaltiroyta saare no tongine tele samura ɗum noon fof muɗum ko haala gonga rewa e mum few an abi saidin al-khudri radiyallahu anhu qala said al-khudri filitanike o hadis qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki o ubashirukum bil mahdi womiɗo weltinira on almami mahdi o yub'athu o imminoyte ala ikhtilafin min annasi e lurral hakkunde yimɓe ɓen wa zalazil e ɗuɗugol tremblement de terre dillanɗe leydi fa yamla'u l ardu aw fa yamla'u l arda qistan wa adla o hebbinoya leydi ndin nunɗal e peewal hara majjere no ɗuɗuno e mayri Allah addamo wona saabu peewal artita kadi o kama muli atwano leydi ndin noon heewirno o few ado o arde zulman tooñe wa jawran e oñaare yarda anhu yiɗo yeymo weltanoytomo yarloytomo sakinu samai ɓen hoɗuɓe ka asama
ɗum ko malaika e jooma malaika en wa sakinul ardi e tagore goɗuɓe ɓen ka leydi ɗo e gurdam makko rawahu ahmad wal haythami wo fa yamkuthu fihim sab'an o wurdoya e maɓɓe duuɓi jeeɗɗi fa yusalli bihim imama o wonoya almamijo maɓɓe ko hombo woni no o mahdi wonaɗo yewtede fi mum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko inneteɗo mouhammad babe makko wonoya kadi abdoullahi o jeeyaɗo e ɓiɓɓe alhasan woɓɓe inni alhusain tanirawo fatima bintu nabi sallllahu alayhi wa sallam tanirawo gueɗal nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e mana ko e famille nelaɗon o woni iwoyde ina cippiɗo ko kammo sino hanno cippade o zaman ɗo aray ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray imam madi wona cippotoɗo wono woɓɓe woni e yewtirde mum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis abou hurayra wo kayfa antum honno onon ɓe weltinirde on isa nasala ibnu mariam si cippoyki gueɗal mariam wa imamukum minkum almamijo mon on ko immorde e mon rawahul boukhari haray hino tawa e mandeji dargal kadi yaltoygol o inneteɗo addajjal almasihu dajjal eɗon andi ɗen inna almasihu dajjal almasihu isa bnu mariam oɗa almasihu isa bnu mariam kono janniraɗen ɗon ka firo ko on ɗo woni tedduɗo on oɗa almasihu dajjal ko fenowo ko ɓe innirimo masih o mamsuhul aynil yumna yitere makko ñamere nden ko ittaɗum komo yitere wotere nde moƴƴa hay ɗimere nden nde moƴƴa ko innimo dajjal e luha arab kadi ɓe inna dajjal mana alkadab o aade ɗuɗuɗo fenugol qala sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki e hadis imran ibnu lhusayn ma bayna halqi adama ila qiyami saa o ala bi bana adama taga e daragon dargal ngal amrun fiyake akbar ɓurɗo mawnude min fitnati dajjal e fitna o inneteɗo masihu dajjal wo qasirul halqi ko aade raɓɓuɗuɗo mansuhul aynil yumna yitere makko ñamere nden ko bonunde wo maktubun hino windi bayna aynayhi hakkude guite makko nden ɗiɗi kafirun ko heefeero kafara ɗum ɗo windi e tinde makko nde o yaqra'uhu kullu muslimin alimin aw jahil o janngoyay ɗin bindi ɗon kala julɗo hakkan woni o winday o windata natuɗo l'école mo natali l'école o janggay ɗin bindiɗi e tinde makko o shadidu sha'ari ko ɗuuɗa sukundujo hadis hawniɗo mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe fiɗitani en ko o inneteɗo imamu shabi o arno o landi ɗon sonnajo go'o sahabiyankejo o inni wo sonnajo on ko innete ko fatima bintu kays o inni yewtere nde a yewtata goɗɗo siyonami fi ko nanirɗa nelaɗo fi ko yowiti e o inneteɗo masihu dajjal wo siɗa yiɗi mi yewtete sonnajo on jaabi ɗum winni awa yewtan o ñande goo noddinama assalatu jamia o min fo min ari wo min jooɗi juula ha gayna wo wa kuntu halfa saffi lati tali sufuf al qawm wo harimi ɗo e safa hikkiɗo saffaji worɓe ɓe c'est à dire on andi nunela sallallah alih w sallam ɓe makirno hayru sufufi rijali awwaluha wa hayru sufufi nisai akhiruha ino ɓuuri moƴƴude e saffaji worɓe ɓen ko arano ɗum koye worɓe ɓen arto arde ka juulirde ino ɓuuri moƴƴude e saffaji rewɓe ɓen ko sakkitoro nayi o tigui accu golle ɗen ka nder suudu o ara inna marde heɓa julde jama donc wo kanko noon hari mo tawa e safu hikkiɗo saffaji worɓe ɓen wo ɓayde gayni juulude nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki falyalzam kullu wahidin minhukum makana mo kala e mon yo luttude e pilasi ka jooɗi ɗo ɓe ƴottuma ɓe jooɗi ka gangunal ɓe muusi o mi yewti on yewtere wo inneteɗo tamimu dari o ari ɗo wo fa baya'ani wo ko ɗum woni o suɓi kelam fa ahsana islama o nunɗi wondema reweteɗo o allah ala si wona allah ko min mouhammad woni nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam imo fillanno e voyage mo o waɗi saabu on voyage ɗon jonnimo courage yo naatu islam
wo min e ko yata yimɓe capantato mi waɗɗike ɗo bato min yaari hella yaman wo hendu ndum majjini men morloɗe ɗen majjini men toon lewru meɗen majji ka nder nden mi andaka min yahata mi yaltitoye ɗon e suurire ɗum ko ɓenata jasira ɓe yaltitoye ɗon e suurire meɗen miiji min hewtido min heɓay ko wallito men min yita laawol ngol o min cippi min tawi ɗon kuwa a famata siko neɗɗo e so tawina neɗɗo a andata ko honto woni yeeso andata ko honto woni ɓaawo womin landi ko an homboni o inni o ɗum tigi jaabimen wo anal jassasa min kalimat jasus o wano espio o komi woni espion jo o ko onno fandiɗa e on jassasa ko tami no daari woni landade noon joni o idhabu ila almadina naate ka saare ɗum ko saare nde dajjal woni e mum nden fa inna fiha rajulun an akhbarikum la ashwaq o on no ɓuri humpede ko honno addi on e nde saare ɗo mo faandi ko masihu dajjal no faala renseignement e juuɗe maɓɓe ɓe yehi ɓe tawoyimo ɓe sikkude ko neɗɗo ɓoɓe ne anda si ko jinnawiɗe so tawi ko cheytan hakke ma ko tawi ino hulɓini himo kolmba himo jooɗi ɓe gari min hiwrimo hiwriti men o landi men toon keesiyoji nayyi o inni honno o landi men an nahli baysan nahlu ɗum ko leɗɗe tamaro o ese haniɗe leɗɗe no rimude andi kanko e mo andi si ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗi no wasi ɗa jogui ticket joni andi ɗa jogui numéro 5 a yi premier feƴƴi deuxiéme troisiéme andi tour ma o hewti joni emo andi si ɗiɗo feƴƴi hara hewti ko wayalta o landi an nahli baysan ɗen leɗɗe tamaro si haniɗe rimude wayni hi o landi an ayni zuhar e cagol inne ayni zuhar o inni esengol hani hingol heewi waya inni mo hi yimɓe no gollude e maggol ñamete no moƴƴude o landimo an bouhayra tabariya e cagol ine tengol bouhayra tabariya ɓen inni hi haningol waɗori ndiyam yimɓe ɓen no nafitorde ngol o landimo ani nabiyil ummiyin annabajo uman binne annabajo uman binne ɓe ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo windata janggata ese on yalti tanimu daari jaabi hi o yalti o inni awa mi andi on tuma o landi fi ko faala landade ko woni a hewti ko o yalta on tuma noon ɓe landimo ko hombo wonuma an o inni awa komi woni masihu dajjal o simi fiwtoyama ɗo ala e leydi ndin ndimi hewtoyta e nder balɗe 40 ala e sera aduna o wosiyona nokkeli ɗiɗi ɗum ko makka e tayba no hadis on filorano wo ko makka e tayba ɓe nela sallllahu alayhi wa sallam tawi ɓe jogino tutgoto ɓe inni huna tayba o huna tayba ɗum ko inde madina o gasa e nani ka téléphone men ya tayba ko inde madina noon ka yahiten ɗon juuragol nelaɗo e haala maɓɓe goo kadi noon ko tayba inete on tuma noon nelaɗo wo hadis ɗo hawniɓe kamɓe ɓe andano tamimu daariya hayno yiya ɗum ɗo womi yewtino on nde yewtere ɗo oɗo ɓurti goninde komi yewti on ko ayi donc masihu dajjal o aro inna ko allah emo jogui cangol ndiyam mo jogui cangol yiite cangol makko yiite mo ukkaɗo nder ton ko ndiyam laaɓuɗam nelaɗo maki yo tigui yam kala feraɗo noon ka ndiyam kanko kaw miiji ɗo wondema ɗon koko ɓuttu ko yiite fata e nde taw o tigui jaɓɓu yewde kala noon mo allah tawni ɗum ɗon haray yo o hutor hadis nelaɗo ko ɗum kamɓe ɓe yamiri ino tawa noon kadi e kaweji masihu dajjal o yamiray kam ngungu saƴina yamuru sama fa tumtir o yamiray leydi ndin kadi ndi funna fa yamuru l ardu fa tumbit ayi donc neɗɗo hulɓiniɗo innuɗo kañum kadi ko allah o waray ɗon goɗɗo hooliɗo vraiment oɗo ko masihu dajjal ko fenowo fi convaincugol on neɗɗo ɗon o waramo ha gayna ɓe sendamo ɗiɗi o wurnita oya kadi o lamdomo hi a gongini wo masdadtu fika illa basira womi ɓeydaki e fima si wona hoolagol ko nelaɗo yewti ko o tawi oɗo yo warmo noon warande nen tigui tigui o suyana on oɗon ka wawdemo warde few donc o haray woni masihu dajjal haray jonde men nden nde yewtere nde wawata heƴude e jonde wootere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe moɓuno sahaba en e fi yewtugol ɓe ko yoɓiti e mandeji dargal ɓe juuli subaka
ɓe juuli subaka ɓe jooɗi ɓe yewti ɓe juuli fana ɓe jooɗi ɓe yewti hay goto sottali ka woni ɓe juuli alansara ɓe jooɗi ɓe yewti donc enen e wawata yewtude ɗum leel goto wawata marsude ɗo haray waɓutu on ɓadike haray ko toriɗen Allah ko yo Allah nafiren ko nanuɗen Allah danda en boneji ɗi ko kaweji ko nanuɗen ɗo o Allah hokkoren battane moƴƴo hokkora en baki mawɓe men ɓen اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنك تعلم بنفسي مني وأعلم بنفسي منهم اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي عما لا يعلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم وفي الختام أسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويافتو عليكم وتحتدي لولا أن هدانا الله يتي الله سبحانه وتعالى في ونورين دين الإسلام goto e meɗen fewna hoore muɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko fewni en haray en haani mo yettude daiman wabadan sowno fof sowno haray hiɗen weltano musidɗo meɗen waɗande en yewtere nde hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗanmo ɗum ko peese makko ñande goto woni wawana goɗɗo dendanangal enen hewtuɓe ɗo seyni ɗo e batte nde ɗo jonde islamuyankore e miijinoɗo arde arari e faalanoɗo arde ronki heɓude feere hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkuɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi okkiden ha naaten aljanna yo Allah huuru en ko nafata en yo Allah dandu en kala ko hulɗen kono lorta en adna e laakara haray inchallahu siɗen fuɗɗo wadde taaliki on taw haray miɗo andintina toɓɓere wotere ko woɗen wadde ɗulle ko honɗum wonɗumin no satti noon kono inchallahu haray ko ɗum woni ko hettoyte janngo yawmal qiyama honɗum woni ɗum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mawt fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون haray goto fo e meɗen ko waɗɗo ko fi juulirnene e consommation ji ko wonɗen wadde e ɗeɗo golleji meɗen haray ɗen tordira saabi Allah haray noon ko waɗɗen ɗo ko ɗum woni ko hettoyte inchallah haray ɗen toro musidɓe e meɗen ga yo immo hakkude jama on yaani landano e inchallah haray goɗɗo rew kanɗo to ko wiyete ɗum noon ko nanɗen ɗo ko fof ko Qur'an e hadisi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jonon ɓe yewti en fi al alamandeji ko wiyete dargal si dargal daro hiɗen andi enen ɗo fof hiɗen jogui rendez-vous hiɗen ƴettide Allah subhanahu wa ta'ala darayagol yeeso makko ko ɗum woni janngo yawmal qiyama yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin enen ɗo fof hiɗen jogui on ɗo rendez-vous goto e meɗen mankata ɓe fuɗɗaranno en yewtude ara inchallahu ko sonnaɓe en fi batte joggeɗa jolligol juuɗe e fi consommation ji ɗi ko waɗɗen gawɓe ko wonɗen wadde ara heɓe moɓidir nden goɗɗo yaha inchallah e so ɗum yawtiɓe yawti en ɗo piiji buyi yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi enen kadi Allah hokka en baraji ko woni e jonde l'islam yanko ko haray inchallah ɓe inni en ɗo haray piiji ɗin fof no woodi ko yewte tawa concernama an
ono hajju ko tawi ɗamari ko hajjira Allah newanima wono zakka wa kadalik kono noon nde ɗo ñalande ɗe gandi ko addanoɓe tagede ɗen ha ñande sakkitaɗo tagede en fof ɓe jogui rendez-vous ñalande wotere ɗum ko janggo yawmal qiyama haray hiɗen haani goto fof heblanade fi nden ɗon ñalande haray musidɓe en haana lekkutude fi nden ɗon ñalande aduna on ɗo ko lannay ɗum aduna on ko gasay ɗum goto fof e meɗen ñande waali maayi haray aduna makko o landirimo kanko aduna makko lanni amma noon kadi mo kala hewtay ɗon ɗum ko laawol goto fof rewa e muɗum ɗum noon dargal subhanahu wa taala o rentini en e maggal ko ɗum wi ya ayuha nnasu ittaqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi sadid. Subhanahu wa ta'ala wi o rendini en ko yimɓe ɓen fof o nokki o acca hay e goto ko inni hule rentoɗon e ñalorma darngal ñande darngal dari nden ñande tazhalu faayay fayta kullu murdi'atin amma arda'at nden ñande nene fayta ɓiɗɗo muɗum ɓiɗɗo fayta nene muɗum hakke ko ñalande ngulɓini pansan ñalande si darike misal Allah waɗi si tawi debbo no ƴettuno nden ñande reedu wattada o kullu zati hamlin hamlaha nden ñande kala ko won taw e reedu mema e leydi wattara nasa sukara yande ñande fof no suli sabu ñallande goɗɗini ko Allah wa ma hum bi sukara walakinna azaballahi sadid ko honɗum woni ko letti Allah ɗen woni ko sattinde ñande tentini e dow keefeero ko yawmun asir ɗum ɗo ko e suratu hajji woni darangal subhanahu wa taala o wi nokku go iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha musidɓe ñande fof ñande ɗe janga ɗe yaagi ɗe jooɗira ɗum est ce que eɗen faamude ko wonɗen haalde ko isa si tawi zulzilatil ardu leydi ndin dilli dillango mawgo ngon wa akhrajatil ardu asqalaha nden ñande kala koni rondinode yaltina e henere wa qala al insanu nden ñande neɗɗo mo gonɗinano wiya ma laha ko honɗum heɓe ndi leydi amma si tawi kanko julɗo kanko himo andi ko waɗi noon o jangino ɗe ayeji ɗum ɗo fof ko rentingolle e nde ɗo ñalande en fof ɗen jogui rendez-vous mo mankata e fiiɗe ɗo ñalande yeeso Allah subhanahu wa taala nden ñande noon ko honɗum yoɓiɗe ko mbuuɗi ko laamu ko sonnaɓe ko ɓiɓɓe fof nafata nden ñande jawdi nafata yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah subhanahu wa taala e simoje hewɗe mo yewto en yewta en e fiingal ɗo dangal nokku mo iza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kaziba si tawi ngal darngal ngal hewti dargol
ɓay laataaki daragol maggal ko fenaande hayi jaago araygal ɗum noon yimoɓe arabu wi innamal aati qaribu ko inna aray ko hewtu ɗum hanki ɗo wonnoɗen e 2000 janvier 2008 ɗum elle malanni hiɗen naade kadi e hitare heyre e kitale miladiya e kitale hijriya fonti kadi laaɓi keɗo wa asnat li rabbiha wa hukkat kayri kadi yankina ni nuɗɗinano joomi mayri ɓayti koko ndi hani wadde fali fos nokku koy mo inna ida shamsu kumbirat wa ida nujumu kadarat wa ida aljibalu suyirat wa ida alisaru uttilat wa ida alwuusu husirat wa ida albiharu sujjirat wa ida alnufusu zuwisat wa ida almaw'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat wa ida suhufu nusirat ɗum ɗo fof koko habbi e fof goto fof e meɗen seeɗirde ɗum ɗo janggo yawmal qiyama si tawi ngeɗo nangue nge tettama ko nge wonɗo pensam koode heele pittali immintine nden ñande ko ñallanden satti ko ɗon andi aslu jahiliya hay neɗɗo si heeɓino ɓiɗɗo debbo hakke koɓe hoyfinfinno fii ko wiyete sonnajo ko woɓɓe go asayno ngay ka haalugga ƴetta bobon ukka toon ombita seedenen nen ngede tampa alay wa isal maw'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat si tawi koye ɗo pay koye dewi warano koye anda koye landitama ko fii hon ɗum e bakkade koye wannoha koye waɗa koye waɗano hay hunde no ko wi wa isal isaru uttilat ko wonɗen mapanade ɗo ko oɗo aduna isar ɗum ko geloɗi kono ɗum hande ko banque ji ko magasin ji ko bitikaji tawi nde ñande e bitiki ma faalaka million ji maɗum a haajaka doga acca ɗo pansande wota e fof a faalaka a umbaka e goto ko ɗum ɗo woni haray dargal ngal darike ɓe yewti e mandeji maggal ɗo ɗum noon en ala ɗuɗɗinde yewtere e mandeji dargal nelaɗo sallallah alih w sallam e hadisu lolluɗo mo seydna oumar filli e maaki baynama nahnu julusum inda annabi sallallahu alayhi wa sallam ijtala alayna rajulun sadidun bayadi siyab sadidu sawadi sar la yura alayhi asaru safar wala ya'rifuhu minna ahad fa asnada rukbatahu ila rukbatihi wa wada'a kaffayhi ala fakhdihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islam. Ko sayyidina Jibril alayhi salam ñande go ari o tawi nelaɗo e sahabaɓe fof no jooɗi o ari tawi hay e goto kadi e sahabaɓe gandamo mo watti jonki daneji peng sukudu makko ɗum no ɓawni o ari tun o salmini sahabaɓe fof hawa yaketi batte seteyagal o e makko o ƴetti koppi makko ɗin o tuuɓi koppinelaɗi wonɗon o ƴetti juuɗe makko ɗen o fay koore busa nelaɗo o wi nelaɗo yeetin ko hon ɗum woni yaani l'islam nelaɗo wiimo ko an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah wa iqami salati wa itai zakati wa sawmi ramadani wa hajji baytillahi l-haram woni sadaqta woni ko Allah ko gonga sahabaɓe fof hawa o lanɗo nelaɗo ha o gayri nagadi ko haalɗa ko gonga est ce que himo anndi on sayi o inni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yeetin akbirni ani sa'a yeetin
e fi dargal hose dargal darato qala nelaɗo maaki mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wona landaɗo ɓuri andude landiɗo ɗum ko e gandal Allah subhanahu wa ta'ala on no wi akhbirni an amaratiha awa yeti al alama neggi daragol dalla ɓe haalani en addition joni ko an tawi dal amata rabbataha kono neɗɗo jibinta ɓiɗɗo tawa ko on ɓiɗɗo woni joni ko holatamo laawol needi inna an afina ɗum wonani hamiru ko ni waɗirta tawa kadi neɗɗo mawɗo no ɗofti ɗon hino joggi suusa haalande ɓiɗɗo o goonga e jamanu mo neɗɗo suusata haala ɓiɗɗo muɗum goonga wa an tara al hufata al urata seppaynoɓe holɓe ɓe ala hay baɗe riya assari ko gaynaykoɓe wonno yatattawaluna fi bunyan ɓe ɓurodira hande darnugol étatiji e galleji cuuɗi paani enen ɗo hande enen ɗo fof ko honto wonnoɗen hanki honto gidinaɗen ko fola soɓi to e joyi huɗo mimiɗo mandi ko amen en 68 bappam fuɗɗi darude ɗon huɓere darde huɓere ɓe hay joyi ko nden atta waɗede ɗon hande sa yehamo kon fof ko kuɓe cuuɗi ɗo fof liɓanoma e hande kadi ɗin fof ɗi togama ɗi accama ɗon ko hammirɓe Sénégal hammiri ko Naɓiri hammiri Côte d'Ivoire ardi ɗo ton kadi wonti caabeji si a hooti ɗo ko ɓerantoma ko honto tatirɗa e ko Naɓiri ko honto ko jelu waɗɗa tawno ɗen ko remugol aynugol hande nde ɓurodirde mawgol cuuɗi nelaɗo maaki tabununa ma la taskunun ko wonɗon mawde ko waɗata e muɗum wa taqima'una ma la ta'kulun ko mawɓe toon ɗum eski on ñamay no foti moɓuɓe akki ɗo eski ɓe ñaami hono ɓe kadi ronoɓe ɓe yiɗi ɗum no jeeya e al alamaneji ko wiyete dargal ɗum noon nelaɗo sallallah sallam maaki in azzamat si tawi teddinoyi mawnini ummati adduniya ɓe ƴetti aduna ɓe ɓurni e dow laagara o nusiat minha haybatul islam ittete maɓɓe ko wiyete mbadil islam hande est ce que juuɗo no jogui mirin wallahi no yurmi haray ko wiyete mbadi islam ittete maɓɓe tentini wa iza turikatil amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar si tawi kadi accama hakkude maɓɓe noon yamirde ko moƴƴi haɗa ko boni so yi Allah no acci en ɗo no muñi en ɗo ko sabu si a nawnoyi wa faragika qabla sughliha koko limuɗa hettiɗa ɗon tinnotoɗa ha juwe laafi janngo a kaloyke wa sababaka qabla haramik ko suka yaagal maɗa pay ɗum yaagal maɗa gollata fi ko nawya wa ghinaka qabla faqrik ko sanga kadi heɓuɗa amdute janngo kadi ka waso heɓilano fi janngo ɗon noon ko ɓe yewti en ko fi dargal haray wallahi no hulɓini yo Allah hokku e mbattane moƴƴo janngo yawmal qiyama subhanahu wa taala fa lamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu allazina kafaru wa qila hadha allazi kuntum bihi tukazibun taddaun si jeeyi ha dargal ngal darike heɓeraɓe yii ngal darike nden ñande geeke fof kala keefeero ɓawlay ndik ɓawla kiron
Allah wiya wala hino ngal noddana ɗon ngam ko ɗum ɗoylun ɗo miɗon landi yo aru ar hande ngal ari naata e jahannama wal iyasu billahi walla dandu hara inchallahu mi ala jonnude yewtere haray ko ɗo wonmi darade inchallah e haray feƴƴen e noktaji heddiɗi ɗi haray inchallah e weltanike jama o fo yo Allah huru en ko nafata en o famina en dina men l'islam o wurana en ɗen ɓureji meɗen ɗin o hokka en ko Allah ɓuure ndiɗo leydi ko o hokkata en jawdi laaɓuɗi dagiɗi o natta en ko men hoore kuntal haaju enen kadi Allah moƴƴina e yimɓeɗen ko meɗen waɗa barke e leydi ndi waɗa e yimɓeɗen inchallahu haray eɗen jonnita haray inchallah eɗen andi buyno waynino en ɗo no seeni Makka tottugol farillaji Allah haray kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah waɗi fof hewtiti haray inchallah nden en jonnayɓe konngol haray kadi no woɗɗo koɓe nelbiyani duɗe ɗen fof nde haɓɓede wonde ko junngo a ñaamo ɗo hara inchallah nden en ndaara no sellitire fi Liège Utrecht yani Anvers e Bruxelles ɗo hara en tora Allah subhanahu wa taala joɓɓe sadaka on wona ɗum ko peese maɓɓe janngo yawma qiyama haray e mi jonitay oustad Saïd en mbere minutaji seeɗa si ɗum yawti jonniten yaani hajjunka ɓen haray no woodi haray ɓe ɓireñen ko ɓe yewte en Saïd falyatafaddal maskura والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة ثانية. أري قول يتلي الله تبارك وتعالى بدون نلال صلى الله عليه وآله وسلم. أري نهيورك هيوران الإسلام والله تبارك وتعالى ودي حقني جميلين من الجلد بين هاي ميولتني كدن دنانغال سيني دو يو الله سبحانه وتعالى يبقى سيني دو هرقو جنة الفردوس الأعلى هاي الله سبحانه وتعالى نوينا لك كلا هاي ربطكول كبين غورمون هرقو وندو ده يعني نوينة تاوغول كدجان ولو haray ko atti tawomi andinde toɓɓere ko faala kon andintinde haray kala ko ndiral siɗɗo men no hewtinen ɗo information haray hay si tawi woni no metti wattango hilla e fee muɗum kono inchallah ɓay o laaɓani e reedu haray en yettina inchallah ɗule gonɗum woni ɗum haray o wi wondema hay snack je ɗo innitiɓe ko julɓe ɗo buy test achat contrôle iɗe e noogay environ ɓe tawi e nder noogay on fof sappo e goo snack je ɗen fof tawi ɗen ɗon ɗe gollirde ko wiyete kon port yani ɗe yeeyde port allahu akbar donc neɗɗo wiya ko o julɗo o ɗayna hoore makko o laafa e julɓe ɓe par ce que hoore makko woni ɗaynude wallahi ladim donc haray ko laafol ngol en waɗi so andini en ɗen toɓɓere ɗon yo Allah tabaraka wa taala yaafo ɓe waɗuɓe ɗum haray o danda kadi ɗuɗɗo waɗi ko jamfo ɗimmo e mumɗen haray ko watti ɗon kadi wallahi haray tigi tigi on mi weltanike julɓe ɓen fota ko hattirde mum ala haray min kam mi woni ɗo miɗo welti fota noon haray miɗo welti hattirde mum ala fi honɗum haray mi waynino ɗo haray min kam mi woni ɗo miɗo welti fota noon haray miɗo welti hattirde mum ala fi honɗum haray mi waynino ɗo julɓe ɓen miɗo yaade ɗo jahalum haray ka weltingol ɓe Allah subhanahu wa taala newinno mi yahi e jam mi arti e jam haray ko honɗum woni ko weltininmi min on haysi tawi woni exemple seytane waɗi ga ma woɓɓe seytini exemple seytane waɗi ga ma woɓɓe seytini par contre min on hilan welti
weltani Allah subhanahu wa ta'ala. Haray kadi kala seytinanɗo lam miɗo torimo yo yaafu lillahi azza wa jalla. Haray min on hila yaafimo no e yewtay ɗo tun seeɗa. Haray ɓa en wi ko en julɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en ko en julɓe wono yaltiri noon ka kara yo Allah subhanahu wa ta'ala taw hara ko noon kay woniri ka ɓernde. Par ce que iman no yahi piji tati ko i'tiqadum bil qalbi wa nutqum bil lisani wa amalum bil jawari. Ko fiɓugol ka ɓernde, wowla ka ɗengal, gollitira ka tere muɗum. Haray tigi tigi on ɓani rappelude ɗo tun ko hunde wotere ma piihoy ɗiɗoy. Haray si tawi woni woodi emen enen julɓe ɓen si vous voulez ma enen wonɓe naɓitude ɗo ɓen si vous voulez ma surtout menen yaani wiyeteɓe no iwtira wonde ɓamu no halfina ɗo yaani ko wiyete kon golle ko yowndiri duɗal ahlu sunnati wal jamaa. Si tawi woni min Saydou mi waynike ɗo julɓe ɓen hara mi faala heɗintiri ɗon toɓɓum mi faala yo julɓe ɓen sendidiri wi'ugol kaari waynike e kaari précisali ka woni yaade fi wota tooñal o andi al mu'minu fatinun julɗo yo no finuɗo na ɗum o mooɓa e bakkati no mooɓitara wanda. Haray miɗo tori e yen faamu kala hay si tawi nervosité no woodi e ngayngu hoye seeɗa e won so wasara ɗo yewtir maniére goo fi wota oti nanngu hoore mum hara ɗumannaki. Par ce que si goɗɗo wii ɗo mi waynaki hay wonki miɗo tanɗini tun haray oti toñila. Haray ɗon mi waynike ko woni mi précisanali fou yaani kam woni yaade. Donc haray miɗo tori julɓe ɓen si ɓe jaɓi haray taɓe seytinira nam fii mi précisali ka mi wayni ɗon jama on fou ko honto mi woni yaade. Miɗo mari ka mi tippi si mi waɗiri noon. Haray hilam mari ka mi tippi si mi waɗiri noon. Haray noon ɓa haray na on mawdu ɗon wonɗen inchallah si tawi woni contraire man haray no woodi ko tawata no kondaninmi e ko mi wayni kon mi précisenali fopp wondema miɗo yaade ɗo Dubai ma miɗo yaade ɗo sodugol marchandise ma miɗo yaade ɗo ma miɗo yaade ɗo. Donc mi addanay ɗo tun seeɗa wano mi andinayi ɗo issa sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam ko raɓɓiɗi. Haray sahabaɓe nelaɗo ɓen nayo ɓay woni nelaɗo sallah sallam ɓe fokkiti feƴƴingol ɓe taƴanike sala maɓɓe ɓe noddi ɓe sahabaɓe nayo ɓe inni miɗo yeetade on goɗɗum wota mi nanir ɗum ka yaasi hay e gooto. Ɓe sowndiɓe ko ɓe heetiɓe kon weeti bimbiɓe dayi ka Aboubacry ɓe maaki Aboubacry andi ko mi yeytino kon hanki enen jowo masalan onon nayo e min mi nani yimɓe no wala ka yaasi. Aboubacry jaabi o wi nelaɗo wallahi si tawi woni a nani gunɗo mo yewɗamen menen nayo a nani ɗum ka yaasi andu haray ko min Aboubacry woni ko hooli. Par ce que Oumar wolata ɗum, Ousmane wolata ɗum, Aliou wolata ɗum, lam hooli ɓe ɓuri lam. Ma goɗɗo no desidi liɓay lam e mami yani haray tori on wota on seytini fi yeeso sabuna si tawi Allah newi nanɗo joni yawgol hajju ma umra min on Saydou haray ko exemple kono mi wayri ɗo ni mi warrata si tawi kam yahunoɗon kono mi wari noon mi warrata haray ta goto seytin mi jeejiri on fi Allah haray ko min kadi waɗani hoore an hay goto ɗo mi yamiraɗe ɗum hay e goto. Yaw goɗɗo sodugol marchandise ma goɗɗum go wiya wayno seeɗaɓe ko hedditi kon fof wayno ɗara précisali haray mi yetaki ɗum hay goɗɗo hay Allah tijjani giɗo an utawta ko giɗo an momi andi pelleti ko giɗo an haray hay e goto mi landaki ɗum ɗo sappo nawna oti mi defimo probléme koye hoore am min Saydou mi waɗi haray miɗo tori julɓe ɓen hewtaka ɗum polémique wiye ɗo wondema haray tigui tigui on mi waɗi ɗo erreur molanaɗo fi komi yeytaki yimɓe ɓen fof miɗo yaade voyage ɗo ma miɗo yaade vacances ɗo haray lillahi azza wa jalla si tawi on jaaɓi haray taw seytinanam min on to mi seytinanam hay e goto telen ɗon haray miɗo yaafi ɓay miɗo andi haray tigui tigui on e miɗo andi kam mi tippi ɗon simi yahi haray yo Allah subahana taala hawrindin en sawaba yo Allah subahana taala dandu en ngaygu hakkudeji meɗen sabuna komi hayni ɗo kon haray tigui tigui on babte yaani ko dépensiji ga e fifreji juulirde e ko wallitorde haray ko 1932 €.
e so ɗum yawti kadi musidɗo meɗen goto no addi ɗo weŋŋer o hino tori duwa aray nande noon ka ɗon duwa e waɗama haɗa ko hasha si ɗum yawti kadi hay nane musidɗo goto sowoni kalam ɗo no woodi musidɗo meɗen hen ɗo no waali ko suudu ala bala ala hunde kono waɗinen nden information ji hara inchallahu nan feƴƴina e musidɓe meɗen go kadi yawnoɓe hajju haray ɓeynoɗo faala ƴewtude konguɗe haysi ko kamɓe kadi minti joyi haray ɗen jonitaɓe haray yoɓe ɓattoɓe inchallah on wonɓe immini men ɗo yo men arɗo men wonano men laaw menen seeniɓe ɓen haaɗi paray ko weltanagol on fota weltana musidal ngal fof menen kadi Allah jaɓana men hajju on onon kadi Allah newnana on seena ɗon ɗon e jamma par ce que menen komin yii toon kon vraiment ko alhamdulillah donc ɗi seenike toon tawi on tigi no mari cellal vraiment haray ko alhamdulillah haray ko alhamdulillah alhamdulillahi hamdan kasira min yawno ɗo de min jikoroyi madina en weltanike ɓe sa yiɗen tumbodiri ɗo hannde ko fiiɗen mari jannguɓe sifa ɓe haray mo kala no yeeɗi argol ɓeydo ɗoɗe annda ko honno waɗirta aduna mum o en weltanikeɓe ko seeɗa ala e muɗum yo allahu ɓeydan ɓe gandal ngal e needi ndin e barkiki weƴƴi ɗum ɗon haray yiɗen weltano kadi waɗɓe ɗo mobilisation ɓe ina sa yi ustasɓe ɓe jentanama ɓe heɓi ko jentanoɓe kala waɗɓe ɗo dépense ji waɗi organisation waɗi ndumoradu ɗo ñammini jama on fof haray ɗum noon kadi mawɓe weltanike ɓe ko weyniti ɗum haray kadi en weltanike fayɓe ɓen e yiiɗi e tosokum ha e mawɗo fof no hewti ɗo de e haray ɗum ɗon woni needi moƴƴiri ko noon ɗo waɗen niirde fayɓe men ɓen puisque ko noon neira ɗen ko ɗum si waɗi hannde enen kadi ɗen jooɗi ɗo de kamɓe kadi ɓe iwtiri ɓaawa meɗen enen kadi ko noon iwtirnoɗen ɓaawa mawɓe men ɓen e naane mo nani kumpay kum adi ko janngande en ɗo iɗen anndi so suka men ɗon to ñiiɓi e leñol men ngol haray ɗum wawa en ɓeydude ko moƴƴi ko nafoyta e ɓaawa men janngo e haray ɓe maaki kadi jooni yomin weltano kala iwɓe wona Hollande ma iwi Espagne ma iwi France hewti ɗo ye weltano kadi iwɓe Anvers weltano ɗen iwɓe Liège weltano ɗen iwɓe Courtrai kala ka ɓenti iwde e leydi min ɗo haɗa en weltanike ɓe eɗen toɗi allahu e annabijo muɗum Muhammadu yo allahu ɓeydan en tammodiral e jomodiral ka nder leydi ɗo ɗe o huntana en haajuji men dagiɗi haray si ɗum ɗon kadi feƴƴi ɓe maaki kadi mi hollita on honno haray kadi yen weltano wono seeniɓe hajju ɓen yo allah waɗanɓe hajju jaɓaɗo newnana kadi kala faalaɗo seenade on haray si ɗum ɗon kadi feƴƴi ko honno min hollitata on so yii joni e o tummodiral mo waɗɗen ɗo hannde o satanoma ɓooyi biile biɗiɗi so wawi wadde ɗo hannde ko fii koye ley deeƴere allahu no okki leydi meɗen ndin e ngalu mawngu wonɗum woni fii ɗum yontere hannde haɗi en anndano harayno wano lanɗo men o fuutiki en yon noon so fuutiki en mbi o fuuti en haray mo kala daari e journaux ji e piiji fof on haɗi en tummodiraɗi wona waɗɗore donc si en tummodiri waɗore haray ɓe maaki e inde mawɓe ɓen yomi hollu on wondema haray moodi haray en torike allahu e fatike allahu e nabijo muɗum Muhammadu yo allahu ɓeydan en moƴƴere ka leydi meɗen o ɓeydana en ɓuttu ka leydi meɗen o ɓeydana en nanodiral e ɓantal ka leydi meɗen honɗum waɗi fii ɗum si en tumbodiɗi ɗo joni hannde si tawi no hara e guere wanno toon hara mo kala men ɗo ɓeygori mum no wara en watano tumbodirde ɗo hannde ma hay si en tumbodirino fiwata tumbodiral ngal fofu kono harayno no woodi ko mankani en puisque haray mo kala no woodi ko musata ɗum ka nder wonki mum ka nder joni noon allahu ittani e naɓino o e arano o woni ha ka woni allah ittimo ittade wonki oɗo kadi o woni ha ka o woni allah waɗi o yiwi alhamdoulillahi rabbil alamina ɗo kadi en nanal ka wonki itta fi laamu haysi coup d'état waɗi ko gonga
kono nde tawno Allah no yiɗi en kala ko fajja to yo Allah yaafo en enen ɓe ɓe wutuɓe fof haray ko ɗaliro makiro koko yowdiri fi juulirde men nden monen mbek haray waɗano assemblée générale dimanche feƴƴiɗo ɗo ɓe yewti en situation ko honno juulirde nden woni ko nde fewnori haray boyi no andi boyi kadi haray guelaki ila juulirde nden fuɗɗa heeɓi fayida ko yahata duuɓi sappo ha duuɓi sappo e joyyi ɗo wonno woɓɓe ilande fuɗɗa ha kawri ɗo ha yimɓe dugde ɓaawo mayre haray fi heɓugol juulirde e nde leyɗe ɗo haray na ko weli fi tentini noon so tawi hara ko andarnanta hoorema maadi ndin hara ko darnodi hesiri bon hara noon senditano noon ko juulirde fof wawete darnirede ko euro guluje temeɗɗe joyyi ko ɗum woni 500 000 euros fi darnugol juulirde nden ha finition ha saabije ɗen hetto joni noon waɗana ɗum plan to fi métre carré goto wiya joni ko 400 euros o gandi en adduno tableau holluɗe ɗo on tableau ɗon noon joni buy ƴetti toon métre carré ji woɓɓe gayni yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude joddi woɓɓe kadi fuɗɗike haara timminata yo Allah noonamɓe ɓe timmina woɓɓe kadi gaynino métre carré goto fuɗɗitike goɗɗo kadi gayni on noon fuɗɗitike goɗɗo kadi yo Allah yoɓiroɓe ɗum noon joddi ko aljanna haray si feƴƴi ɗum ɗon leñande ɓe o gandi heɓuno ɗo fi permis o darnugol juulirde nde permis on hendi ɗen makko no tawi mbuɗi wawani timmude validité makko on noon ko yembere duuɓi ɗiɗi si duuɓi ɗiɗi feƴƴi tawi golle ɗen ɗe fuɗɗaka mane gasari aɗa tigi tigi on permis o nawa valable hannde kadi on permis ɗon kon ɗo wanno tawata joni o wata golle amen fewno ɗo joni noon président on kadi o engagé kadi dossier ji ɗin kadi fiye hen ɗo permis kesogo kadi fi fuɗɗagol golle ɗen haray plus tard mois de janvier ɗo ma février ko neeɗi o ko neeɗi haray no wawa en permis o haray o hettike joni noon so tawi o hettike kadi nde ɗen signa contrat on enen e darnayɓe ɓen kadi en signa e wondema pellet hiɗen timmini mbuuɗi ɗin fi ko juulirde nden darnirte ko haray noon ko honno mbuuɗi yoɓirte ko fuɗɗagol en jonna mo feccere so yeehi golle ɗen ha hewti hakkude jonne mo feccere si yewoyi ha golle ɗen lanni jonne mo ndeya feccere luttude joni noon mbuuɗi ɗiɗɗi siwa taw timmude fi honno fuɗɗiɓe métre carré buyin toon siwa timmingol taw ɗen toriɓe yalli lillahi azza wa jalla yoɓe eto ɓe timmina si ɓe timmini kadi ɓe eto woɓɓe kadi ɓe soodani kadi sooda yalli lillahi azza wa jalla en fof hara hiɗen gomɗini hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki man bana lillahi masjidan bana llahu lahu baytan fil janna kala darnanɗo allah juulirde ko adna ɗo allah darnanoyde suudu ko aljanna en ɗo fof ne nani ko ɓe yewti an ɗo kon fi mandeji dargal mo be men hino faalaka hoɗoya toon wono andirɗe mo be men no faala kadi ko honno heɓirta cuuru kamen lagine joni noon ɓe yewti an oɗo gasa goɗɗo darna suuɗo ronka hoɗude mayri e yi darnoɓe étage ji e piiji fof ko honno battane maɓɓe wayi ko foti noon ndeɗa iwa e wadna yaha e o adna to o lakara to foti hara hino waɗi ka natoya en doroɗini yalli lillahi azza wa jalla kala fuɗɗiɗo toon o timminani o yeto timmina hara nde hitande ɗo inchallah ɓe naata e juulirde men acciren ni noon hara hande kadi luɓagol haray mbuɗɗin toon ɗo ko jiru woni toon lewru be lewru taw ko adi kon taw ko dépensete fewɗo ka wonde moɓodirde janggal on hakkude men enen moko baɓɓen e fayɓe ɓen e suddiɓen consommation fof ko 1500 euros lewru be lewru ɗinnon ko ñameteɗi ko consommation on ɗon ɗinnon mbuuɗi naata ɗinnon ko beeɗi ñaame joni ko yoɓante place on ko 650 euros ɗen jalle ɗe ɓe waɗi hakkude miruji ɗin ɗiɗi ka terrain o woni ɗon ko 250 euros ɗe yoɓante lewru be lewru tawti noon kadi frais de consommation courant e ndiyam siga ɗin piiji ɗum fof maɗi waɗa joni immotoɓe joni yaha nokku fitoro yagol siga ɗum ɗon fof kadi haray ko ɓuuɗi ko naatani hay koɗi wallinden ɗi wona ƴetteɗe joni noon ko jelu wallinden ka caisse fewn ɗo fiye wawa darude nde juulirde men selni o yalti ɗo joni mois de janvier ma février ma nde o yalti o ko 84 000 euros ko ɗin ɗon waali fewɗo ɗon joni noon est ce que noon en waway signere contrat ɗin ɗon en heɓari taw 200 000 on taw hay so tawi ko feccere nden joni noon ala hay goto wawa ɗo e darnane nde juulire sina enen ɓe jooɗiɓe ɗo en dorodiri lillahi azza wa jalla haray juulirde kad toon na juulirde guinéen na juulirde malien na juulirde burkinaɓe ko juulirde africain ɓalejo kala wiyeteɗo ko julɗo haray holno extrait de compte koɓe yaltino toon ko inde hay e goto ala e mum ko ɓeyni ko association islamique africaine de belgique ko ɗum woni toon haray ko africain ɓaleɓe ɓen wonɓe belgique ɗo ko fof jeeyi juulirde men sa yiltitini hoorema ɓawa haray ko a yiltiti hoorema kono haray juulirde ko foppo woni ko kafine joni noon fewonno e nder belgique ɗo communauté ɓale on fop e nder belgique ɗo aɗa tinniɗo e diina woni communauté guinéen o ngal gueɓallonde ngal sendi en tan eto wontire mbawa
assemblée général waɗaɗo nden ñande ko ɓurno heewde ɗum fof haray ko enen guinéen o kadi hiɗen fuɗɗi wonde kadi noor fi hiɗen fuɗɗi ɗon tan no haɗum waɗa paralyse kadi koko fuɗɗiɗen ɗa kadi hiɗen wawi naɓɓudeɗen fof hiɗen ɗuuɗi hiɗen yontigui ko wawata hewde ɗo juulirde en hanino hara fewno kala ville région ko yawɗen fi waɗgol bayana haɗa koye juulirde ɓe wawate mowodirde tawi sikko gollugagol ɗum wawa e continuide ɗum duwata marsoyde ɗo gasa enen ɗo joni marsa kono ɓiɓɓe men kadi est ce que ɓeɗo kay koɓe continue lumoygol taniraɓe men ga ɓen kay koɓe continue lumoyagol tum hay ɗum no wawata marsude yandi en dorodiri lillahi azza wa jalla a heeɓi parcelle ɗum kamen a heeɓi toon suudu cuuɗi ɗiɗi eto waɗana hoorema kadi suudu lakara ka naatoya sa waɗna toon hoorema haray andi si a maayi ɗo la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha woto e men mara galle ɓe horoyta mu ñalade dargal sina ɗen galle ɗe o darnanno hoore makko fewndo wuuri ka aduna ɗo sa darnani hoorema sa maayi ɗo ɗon naatoyta si a darnanarno hoorema andu si a maayi haray alaka naatoya joni noon en torodiri yandi sadi Allah mo beeyo eto sooda métre carré goto fiinde juulirde hara innede fen 2009 hara ka juulirde e watte mbayana accire milugagol yandi sadi Allah haray 50 euro no hewtiɗan ɗo joni yiɗo haray ko musidɗo men goto jooɗiɗo Irlande haray mo ari tawda nde yewtere ɗo hande kankadi mo waɗi ɗi ɗo tigi tigi o fi nde juulirde konɗe woni ɗo joni miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo allahumma hanoymo suudu ka aljanna mi toro Allah subhanahu wa ta'ala yo allahum itta mo ande o Allah e lakara kala ko maako yo Allah no wawiri noon